Slušaš bit mašine. Dobro došao brate u raj za kripto sine. Pozdrav kriptaši moji, dobrodošli u novi video, vi ste na kanalu Kripto Kafana. Ako se niste preplatili, preplatite se, kanal će uvijek biti besplatan. Ništa vas ne košta, niti će vas koštati u budućnosti. Naravno, dođite u naše live streamove koji će biti od jeseni malo češće. Sada su malo godišnji odmori i malo je onako sve to sa pola gasa, da tako kažem, jel? Šta mogu još reći? Hvala svima koji ste do sad bili u live streamovima, dali podršku kroz lajkove. Slobodno, evo i vi, ako ste prvi put na kanalu, slobodno dajte like na ovaj video i pretplatite se još jedan put, evo pozivam sve. Mali promidžbeni blok, par sekundi, MXI mjejačnica ili MXI mjejačnica. Imamo jednu kampanju, $5 inače bonus, nije puno, nije malo, evo bolje išta nego ništa, odlična mjejačnica, evo ja je koristim za kupnju novih kriptovaluta, futures trading, imaju razne nagrade, bonuse itd. itd. Ako koristite link, naravno iz opisa videa, imate prihvaćeno i u komentarima. Naravno morate obaviti KYC, mislim da nećete dobiti ovih $5 ako napravite KYC, mislim, počitajte pravila, jel, prije nego što se registrirate. Također imamo kampanju MXI i Kripto Kafana, traje do 15.8. Prvih 20 usera dobit će bonus od $30, također link će biti u opisu ovoga videa. Iskoristite ovo, bilo bi štete ali ne uzeti, nije isto nešto ekstra, ali evo, zašto ne $30 bonus, kažem, na dnu su vam dole pravila pa pročitajte. Sve što trebate napraviti je registrirati se, napraviti depozit od $100 i napraviti $100 volumen trgovanja na futuresima. Jednostavno sa tih $100 otvorite jednu poziciju, zatvorite, vrlo jednostavno, vrlo lako i mislim da ne košta puno i dobit ćete na $30 s koji se možete kasnije igrati na futuresima. Tako, to je jedna kampanja mala, pozivam sve, tako ćete pomoći kanalu. Naravno, kažem, derivati sa kojima voditelj održava kondiciju nisu besplatni, ali evo na ovaj način ćete pomoći kanalu. Hvala svima koji su do sada iskoristili ovaj link iz opisa videa, opisa kanala i u komentarima. Kripto Kafana vam se zahvaljuje. Ok, idemo danas da vidimo vijesti. Nadam se da mnogima je izmamilo na osmijeh ovaj Ethereum od 4400 cijena preko, jel? I nadamo se će nastaviti to u tom ritmu. Evo, govorio sam to u nekim live streamovima kripto livera unazad par mjeseci kako se stvari preokreću, pa tako evo, upravo se to i događa. Ok, da vidimo šta se događalo zadnjih 24 sata, možda 48 sati, ovo su vijesti iz, ajmo reći, iz vikenda, jel, vikend vijesti, pa evo ponedjeljkom da vidimo šta se to sve događalo. Bitmain preplavio tržište Ethereumom, sada ima Ethereum vrijednosti $2,9 milijardi i najveći javni Ethereum trezor. Bitmain je preuzeo naslov najvećeg javnog ETH trezora, drži više od 833.000 Ethereuma, jel, cilj im je dostići 5% ukupne ponude Ethera. I vidit ćete naslove, onaj Lee, gospodin Lee, kako fila cijenu Ethereuma na nekih 12, 13k, 15k, jel, svako hvali svoga konja za trku, tako i on malo da digne, jel, da digne nekakve, da mogu tako reći, očekivanja na Ethereumu, jel. Fali mu retail, da uđe retail, još nije ušao u trku, mogu tako reći. Tajanstveni entitet prikupio 171.181k Ethereuma vrijednih $667 milijuna.
Od Falcon X, Galaxy BitGo, institucionalna akumulacija potvrđena, svi će kupovati Ethereum, jel? Rekao sam kada se zasite ili kad dođe cijena Bitcoina na neku razinu gdje nemaju možda puno povrata, okrenut će se na Ethereum i možda kad Ethereum poraste nekih 6-7k, možda se počnu okretati prema nekakvim drugim altcoinima tipa Avax, Solana itd. Ništa, naravno u ovom videu nije financijski savjet, tako da sami napravite svoje istraživanje. Pak El Salvador omogućuje Bitcoin banke, banke koje posluju isključivo u Bitcoinu za kreditirane investitore. Eto, ako imate $50 milijuna, možete potpuno legalno poslovati u El Salvadoru, to jest otvoriti jednu Bitcoin banku. Ovime se naravno Salvador pozicionira kao regionalni hub za kriptofinancije. Ethena USD ostvario cross-chain promet od $5,7 milijardi, treći po veličini među sintetičkim dolarima USD. Ubrzano raste i koristi Layer 0 protokol na 23 blockchain mreže, što ga pozicionira kao snažnog igrača u svijetu sintetičkih stablecoina. Ethenu provjerite, zanimljiv projekt. Seki Ripple, evo mogu reći konačno slučaj je završen, saga je gotova nakon svog ovog razvlačenja i evo Seki objavio završetak zahtjeva protiv Ripple uz povlačenje žalbi. Ovo označava kraj 5-godišnjeg pravnog spora i mogu bi otvoriti vrata većoj pravnoj jasnoći u kripto sektoru. Ripple je nakon ove objave skočio za 12%. Visa vizi priliku stablecoinima i kažu da mogu proširiti tržište na $2 bilijuna, jel ogroman potencijal vide u stablecoinima i transformaciji globalnih platnih sustava i uvođenju blockchaina u mainstream. Tako da evo, ludilo što se tiče stablecoina i ovi zakoni koji su doneseni u Americi nedavno od Trumpa i onaj Clarity Bill i svašta nešto koji treba tek doći u primjenu, omogućuju bankama poslovanje sa stablecoinima. Broj aktivnih dnevnih SUI računa porastao za nevjerovatnih 79%, zadnjih 72 sata, ispričavam se, 39 stupnjeva je, pa je onako malo ludnica, jer mozak vrije. Neočekivan skok aktivnosti sugerira obnovljeno zanimanje za SUI blockchain, signal institucionalnog i retail zanimanja, možda početak povratka retaila, vidit ćemo. 14 milijardi dolara BTC shortova moglo biti likvidirano na $125,000, prošli put je bilo 18 kada sam radio ili 19, nemojte me držati za riječ. Evo, CoinGlass pokazuje masovne short pozicije iznad 120k, ako BTC probije 125k, sljedeće će značajna likvidacija shorta i potencijal za snažan rast, to jest short squeeze. Ako ne znate, izgooglajte šta je short squeeze i kako dolazi do njega. Du Kwon, koji je nas se zaribao sa onom Terom, priznaje krivnju za prevaru i zavjeru u slučaju Tera kolapsa. Evo, priznao je, šta će biti sa njim, ne znam, nije mi, evo, ni da kažem, bar meni osobno nije ni bitno. Uglavnom čovjek, nadam se da će završiti u zatvoru. Svako bi trebao završiti u zatvoru ko se bavi nelegalnim radnjama. Trump potpisao odgodu carina za Kinu na dodatnih 90 dana. Carinski prekid produžen je do 9.11. čime su izbjegnute drastične povišice stopa i osigurana nova prilika za trgovinski kompromis. Pričao sam u brojnim live-ovima da je možda dogovor već napravljen, ali da se te neke finalne stvari, one nezavršne, dogovaraju, tako da vjerujem da je dogovor već pao, ali evo, malo ćemo još sačekati do finalnog dogovora, ali mislim da je ovo ovakva stvar dosta dobra za market, naš kripto market. Polymarket kaže da su 81,6% šansi da Fed smanji kamatne stope idući mjesec, to su u 9. mjesecu. Predviđena tržišta naginju prema popuštanju politike, što bi moglo dodatno poduprijeti kriptoreli ako inflacija ostane pod kontrolom. Danas smo imali izvještaj o inflaciji, možemo reći da je pod kontrolom, to u nastavku vijesti.
Evo, CPI 2,7, inflacija je inače blago porasla, ona na 3,1, ako gledamo onako mjesečne ili kvartalne, signalizira da su Trumpove ipak carine dio inflatornog pritiska, međutim energetski i prehrambeni padovi balansom rezultata blago ublažuju, tako da možemo reći da smo ostali na istome kao i prošli mjesec, ništa značajnije nije promijenilo i mislim da su velike šanse, evo da se nadovežem za Fedovo, naravno to je moje razmišljanje, 9. mjesec mogao bi biti, da kažem, benzin na vatru i potaknuti rast još altcoina. To bi bilo to za današnje vijesti. Ako nemate Telegram grupu Cryptodrom, link se nalazi u opisu ovoga videa, u opisu kanala, slobodno se pridružite, svi ste dobrodošli, ulaz je besplatan, mala grupa, dijamantna, puno informacija, svi će vam pomoći, bilo da ste početnik ili ekspert, svi ste dobrodošli. Trgujte odgovorni i prije svake kupnje napravite vlastito istraživanje. Napominjem, nemojte da bilo koji video na YouTube ili objave na društvenim mrežama utječu na vas i na vaše trgovanje. Pratite vijesti, trendove, budite u toku, kriptovalute su rizične, imate to na umu i ništa u ovom videu nije ili na kanalu nije financijski ili kripto savjet. Morate potražiti financijskog savjetnika za takve stvari, naravno. Like, comment, share, napišite u komentare slobodno kako vam se sviđa što ja vodim vijesti umjesto umjetne inteligencije. Napišite svoje razmišljanje da li očekuje nas rezanje kamatnih stopa u 9. mjesecu i podijelite ovaj video svakome za koji mislite da mi je ovakav video potreban. To bi to bilo za ovaj video, vidimo se sutra, naravno možda opet u novim vijestima i ako nešto bude evo ekstra, možda velim, pa bude onako malo specijaljan napravljen. Hvala svima na pažnji i vidimo se uskoro.